će u Siriji biti vrijeme slično današnje. Tako da će danas preovladavati pretežno, a sutra i narednih dana neće preovladavati pretežno, već posvetežno. Očekuju nas se vatreni dani, što znači veoma niske temperature za ovo doba godine. Već će mrtva u termomeru dostizati čak i do 50 stepeni Richterove skale. Tako da apelujemo na sve sugrađane i suseljane da ne izlaze iz svojih jazbina. Mnogi se pitaju kako se rasladiti na ovim tropskim danima koji slede, pa da pogledamo prilog. Režija, molim. Kao što ste vidjeli u prilogu, na ovog čovjeka ili kako već da ga nazovemo, očigledno su uticale vremenske prilike i neprilike. Tako da sljedećeg viđenja, doviđenja.